Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele phinde futhi ke minamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke lami igama ngimfeza ngokuthuthu Khumalo elasibona amakomedi. Ngizophinde ngixose iy'ngane zakwethu ukuthi mhlawumbe uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke, bese futhi uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana Facebook @Mpezeko_, laphana @Mpezeko elasibona amakomedi, bese kuthi TikTok @Mpezeko_media, bese kuthi Instagram @Mpezeko_162. Wey'ngane zakwethu khona ukubasina kubajeqeza ababonakala badlala ngesibhamu ezidlangalaleni. Lokhu kulandela ividiyo lezi zitokazi ezidlala ngezulu lezandla. Uma mhlawumbe le vidiyo ungayibona ey'nkundleni zokuxhumana njengoba i-trenda, ngizokufakela ngane zakwethu ke okuyividiyo esiyiposte u-SAPS laphana-ke afuniswa bona laba bantu ababonakala badlala ngezibhamu-ke laphana ngane zakwethu. Mhlawumbe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, nansi ividiyo hlala comment section ungitshela uthini lwakho uvo ngalolu daba. Ngela-sponsor ngiphuma njena, ngiyabuya nezilandelakho kwividiyo elandelakho. Wakho ukusubscribe neziphatha hleni mina uSulu Mnandi, ngithanda kakhulu.